Tayita hola mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle okhulumayo nguMike Hobe umsakazi wase Studio 7. Ngithanda ukuthatha leli thuba ukuthi ngilinxuse lonke ukuthi lingene kuhlelo lwethu labasakhulayo uhlelo The Connection esilethulela ngolwesibili. Uhlelo luqala ngo8 pm bese lugciba ngo9 pm. Sikhona namhla ntambama ebusuku. Mthwakazi omuhle lamhla kuhlelo sikhangilukuphatha udaba lwesimo somnotho esilokhu sigugudeka eZimbabwe. Siqhubekela phambili sigugudeka phansi di kuqanga amadolo. Lamhla kuhlelo ngifisa ukuzwa kini ikakhulukazi wonke umuntu ongisakhulayo ukuthi njengoba isimo somnotho eZimbabwe singamanga kuhle, kanti lina liphila njani? Izolo sizwe uMinister of Finance uProfessor Mthuli Ncube esetshela uZulu ukuthi eZimbabwe udaba lwama multi currency systems, udaba lokuthi lisebenzisa idola lemelika ukuthi lithenga izinto, lisebenzisa amarand ukuthi lithenga izinto, lisebenzisa amaphula ukuthi lithenga izinto, akusasebenzi. Ukuthi eZimbabwe sokusebenzisa sesebenzisa imali yaseZimbabwe kuphela, ama bond note, iRTGS njalo iEco cash, ukuthi ayikho lokho kuphela okusebenzayo. Nina njengabantu abasakhulayo liyalamukela na isinqumo esithethwe nguhulumende sokuthi phansi ngedola lemelika, phansi ngebond note, phansi ngerand la kwele South Africa. Siyezwa njalo ukuthi ugesi lokhu uqhubekela phambili uhamba. Ngike ngaba ngenhlanhla yokuxoxa labantu abasakhulayo abayenza abalamabhizimusi, bona bayakhala besithi udaba lokuthi ugesi lokhu luqhubekela phambili luhamba, hayi angisakwanisi ukuphatha ibhizimusi ngendlela enhle. Lina lithini ngodaba lukhona egudwini +12024650318 abafisa ukusixhuma ku WhatsApp sikhona. Lilakho njalo ukubhala imibono yenu njalo inombolo zocingo khona lapha kukhasi lethu LVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo8 pm. Mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle sikhona ngo8 pm. Bye bye.